Familija Pek je ponovo sa vama emisiju Jugovno putovanje. Danas idemo za Sisevac. Sisevac je naselje u Pomoravskom okrugu, opština je Paraćin. Ona se nalazi 24 km od Ćićevca i 32 km od Paraćina, inače nalazi se u kotlini Kučevskih planina, a naziv se vezuje za monaha Sisoja koji je u 14. veku došao u to mesto i tu sazidao manastir. Manastir je osnovao monah Sisoj koji je bio iz reda Sinaita i on je u 14. veku došao i na to mesto sagradio manastir i osnovao manastir. Ne postoje sad pisani podaci da je tu postojalo i naselje oko manastira, mada neki istraživači smatraju da je i Sisevac dobio mesto i na osnovu obližnjeg brda koji se tako i zove. Kasnije se tu i formiralo naselje kada se otvorio rudnik Vrkog uglja. Imali su i kafane i prodavnice, znači bilo je naroda i kako je se razvijalo i naselje, tako se i manastir gradio i razvijao. Mi ćemo, kad budemo stigli, još nešto više reći o tom manastiru. Postoji jedna interesantna legenda o reci koja prolazi kroz to naselje, kroz to turističko naselje, pa ćemo nešto reći tamo kad budemo stigli i snimiti malo i ispričati još neku zanimljivost o tom mestu. Mi smo skrenuli na skretanje za manastir Ravanicu, išli smo preko Paraćina i Ćuprije, znači nismo išli autoputem, ali vi koji idete autoputem, znači imate odmah s autoputa skretanje, tako da možete da idete tim putem. Znači gledate samo da piše manastir Ravanica i tim putem idete pravo do manastira Sisojevac. Upravo se približavamo manastiru Ravanici, sad ćemo proći pored manastira. Manastir inače zadužbina kneza Lazara i tu se nalaze njegove mošti. Sad ono što je interesantno za Sisojevac je to da kada su bile velike seobe za vreme Arsenija Čamljevića, mnogo je monaha iz Ravanice krenulo za njim, a posle toga i iz Sisevca. I zaputilo se za njim, što znači da je tad, posle toga, jako brzo i manastir ugašen, ali je posle nekog određenog vremena taj manastir ponovno obnovljen i dan danas je jako interesantan da se poseti i da se vidi. Mi nastavljamo dalje ka Sisevcu. Nalazimo se ispred manastira Sisojevac, inače on pripada Braničevskoj eparhiji. Carica Milica je dala imanje monahu Sisoju 1300 neke godine, gde je on podigao ovaj manastir, znači on je bio ktitor, inače pominje se da je to jedna isto od zadužbina kneza Lazara i manastir je negde do 1800 neke godine, kao što smo već rekli, imalo je monaha, posle bio napušten i nije bio funkcionalan. Sada ćemo ući malo unutra u manastirsku portu i reći možda još nešto interesantno vezano za manastir. Postoji jedna interesantna legenda za ovaj manastir, da to je znači za vreme Turaka, ovde je na Svetog Đorđa bilo jako puno ljudi, znači bio je sabor i onda su Turci došli i maltene su ubili ceo taj narod i u blizini je reka Crnica koja se nekad zvala Bjelica, ali je po legendi neka devojka bežala od Turaka koji su hteli da ju ubiju i bacila se u tu reku. I naravno tad je ta reka dobila ime i reka Crnica, zato što je po predanju bila i puna, ajde tako da kažem, leševa, pa je zato i dobila ime Crnica umesto imena Bjelica koje je nekada nosila. Inače ovde isto dolazi parovi koji nemaju decu da dođu da se poklone i pomole Svetom Sisoju, tako da eto, ako ste u mogućnosti svakako dođite i posetite ovaj lepi manastir. Nalazimo se ispred našeg smeštaja Cuki Residence ovde u Sisevcu. Inače ono što možete vidjeti još u Sisevcu ima jako puno lepih restorana, ima i bazen, ima farma magarića koja je, odnosno u sklopu ovog objekta gde smo mi, ima tereni, ima staza koja vodi do Grze, odnosno planinarska staza.
Možda snimaš gore. Stigli smo na neku farmu, ovde morate ubaciti novac kako bi mogli da uzmete žeton, da ubacite da bi mogli jednostavno da uđete na farmu. Evo ja ću da ubacim žeton i idemo. Žeton inače 300 dinara. Šta možemo videti na ekofarmi u Sisavcu? Možemo vidjeti poniće male, možemo vidjeti magariće, možemo vidjeti kokoške, raznu vrstu živina, imaju i krave, svinje, sotke, patke i tako. Zečeve i ovce. Zečeve, ovce, a ima isto i da se iznajme bungalovi gdje može da se odmori. Jako lepo mesto za odmor. Ko voli, neki izvoli. Nalazimo se u našem apartmanu, inače cena apartmana je ovde sa doručkom za jedan dan prenoćište 5400 dinara, inače u okviru, kao što vidite, naš apartman je jako lep, imamo i kupatilo. U sobi se nalazi bar, ali ne bih vam savjetovala da ga koristite jer ćete da se iznenadite kad vidite račune. U okviru te cene, kao i saunu, slanu sobu, ili imamo još nešto? To je to, hidromasažna kada, sauna. Da, jako puno interesantnih stvari imate u okviru te cene. To je to, lajkujte, subscribeujte naš kanal, pišite nam komentare i vidimo se u nekoj od narednih emisija. Naravno, hvala vam što lajkujete i subscribeujete moj kanal ili što pratite moj kanal i vidimo se u nekoj od narednih emisija. I to je to.